Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Okay. Okay. Yeah. Okay. Check this cross. Yeah. We're dropping this out. So sekarang ni waktu malam, lepas isyak. Jadi malam ni kami satu rumah housemate kami ada buat satu kira macam orang kata makan-makan lah, open house macam tu gitu. Syawal kan, masih Syawal kan, macam open house lah, lebih kurang itu. Panggil kawan-kawan terdekat, panggil kenalan terdekat, kawan-kawan universiti jugalah, kawan-kawan kuliah. Okay, nanti saya bawa kamu semua jalan-jalan, tengok keadaan, tengok macam mana apa semua, tengok suasana tu yang penting. So nanti kan stay tune. Ya guys, sekarang saya di luar rumah dan berbackgroundkan ini. Ya, memang saya suka lampu-lampu guys, cantik kan? Cantik. Lampu jadi gini. Alright. So saya rasa video kali ini di sini je, sampai sini. Simple je kan? Simple je kita punya open house. Kita buat simple je. Bertujuan untuk kita meraihkan lebaran. Lebaran pun Syawal baki beberapa hari lagi. Sekarang sudah 17 Syawal. Lebih kurang dalam ada 13 Syawal lagi lah berbaki. Jadi ialah kita meraihkan Syawal walaupun kita sudah jauh di perantauan gitu. Kita meraihkan sama orang-orang yang terdekat, gitulah lebih kurang. Apa saya cakap ni? Berapa ni kan guys? Dah tahu semua cakap apa. Okay, saya rasa itu je. Harap kamu semua enjoy. Kalau rasa video ni bagus, jangan lupa like, share dan juga subscribe. InsyaAllah nanti kita jumpa di next video. Doa dan rasanya tu je. Alright, thank you guys. Tapi bohong. So saya mau ambil kesempatan juga mau review sikit lah baju Melayu yang saya pakai ni untuk malam ni lah, untuk acara malam ni, daripada Jekyll. Jekyll tu dia, daripada Jekyll. Macam kita tahu, Jekyll one of the best juga pengeluar baju Melayu in Malaysia, dan antara yang terlama di Malaysia ni. Jadi tu daripada Jekyll, baju awal Aisyari guys. Masa ni beli baju ni di Jekyll di Kuala Lumpur, kalau tak silap sebelum PKP. Tahun PKP dulu lah, sebelum menularnya COVID-19 di Malaysia. Kalau saya tak silap time tu 2019, time tu tengah bercuti di KL lah, di Semenanjung. So inilah baju dia. Saya suka juga guys baju ni sebab sangat kainnya sangat lembut, sangat licin, sangat selesa, dan yang paling penting slim fit lah. Gitu, kita kan sekarang suka slim fit kan. So butang ni special sikit, bentuk macam pahlawan Melayu gitu.
Macam boleh lah kita trip-trip sikit daripada bulan bintang kan, padahal bukan pun. Butang ni saya beli di Maiden je guys, sangat murah. Untuk 5 butang ni, kalau nggak silap berapa lupa sehari itu saya beli di Maiden, di kampung saya lah, kampung halaman saya. Maiden di kampung halaman saya. Alright guys, thank you.